political party kanang on the so akwai affiliate to de ko aduna political party singna yes my opinion phondok pa do de phondok pa ne chumba lanba su dum leiram gani hairiba mayam su dum chumlam gani ko amana haiba ama adumaina akwai je khara matam khara political party sing si de dum amana hai chume amana ngangi chumba mong da dum leinare aduna aina akwai da represent to city as a social activist as a manipur ki citizen ama oina tawbanina ronga sidi akhoi party amuk BJP ki shomu yaudabnina BJP shu represent yauba congress atopa yauraga naina radiko akhoi na shomu haibi yaiba adu party amade amu laktabnina akhoi na madu comment pi dabsu noaite hoi ojana as a spokesperson MPCCI ki oina pibu thambadu de yam phajare magi kaino opinion do share dum tawbane do ma represent tawbani party ki ko aina lakchaningbadi yes akhoi ki chumba chumdaba landaba mayam leiram gani dubu hojik akhoi na yenga dabase in general da praja mayam gi manipur gi state ki ko tungi khallaga akhoi na madu da in general da particular nataba natraga karino ma gi nataba ko manipur ki state ki in general da akhoi na madurom da kitang emphasis piba adurom da concentrate tobu kanda de akhoi se positive thought ama de targa leire new thought process haigadra ko aduga akhoi na madugi positive thinking haibadra madugi pot lakchaning ba kanda aina thamjaning bedi yes hojik manipur da thokli ba se lanba ya landaba ya chumdaba ya akhoi na cookie na lale ar su cookie na ta soba ko maiten na hobani ar su maite su soba adu marak to the hauba soiba lanba amade dum lainare akhoi khange kadai de kari de hawe chora jambu de kamai mi hat ki mai tha ki haiba so dum laire adu hai akhoi na chumna cookie na lale cookie so se tawe hai na hai kana moi pusau da dum sawe sumai na chumba lanba du di lairani adu bo laibak thina irang se haurak laga mi kaya sire mi kaya hojik mafam cha da na lairi this place inter kaino mayam lairi aduga hojik maitei sing more da laibi ade akhoi ki chora chambu da leibi yade kampo pi chap yade ichina ko ki singsu imphal da building leiram mayam thadora ga lei moisu leibi yade sumai da leiri leiba tami si da almost 17-18 months sure haijari bako 18 months sure pusida masigi impact masigi effect se kayamuk oibra haibadu de ngasi akhoi adum phangai na ko adu detail hairaga de mi kha da shoka da baso mulai adu madugi result du de akhoi sumaina lanja dum tawraga le de miraj aina mase hatcha de se kari ki ga conclusion da relate taw da bane mase lakchani mi se sigumba lan se continue tawraga matam kuina chathaba kanda ne manipur da pamdaba phattaba akhoi moral gi khangde any kari not kinds of phattaba ko adu gumba mayam se thorakani thorakani mase ko akhoi kaino human kaino gi traffic ko asigi pochu thorakani huran ba mayam ju thorakani faction mayam thorakani mi phuna ba hatna ba du huran ba mayam thorakani masi number 1 ko number 2 da akhoi ki cookie na ngame hairaso maitai na ngame hairaso masigi both communities da young generation youth mayam se akhoi ki young generation mayam gi life is spoil oina tawrani ado after 20 years da akhoi ki generation se society se karamaina stage se leram gadra haibasine akhoi na focus tawbadi whatever penda badu de leirasu chumba leirasu almost 18 months surakre 18 months se da akhoi na haiba yaba chaiba yaba ngangba yaba ngang khre adubu manipur ki leiriba position na se de so hongda na leire ko adu akhoi na BJP da pamde hairasu center da BJP na palaga leiba se da leibne na moi da so system se changes kari mata leitre adu already hojik te akhoi na kari khanna da haiba a new thought process se tagama lei thought process kari no airo ngasai na mamang da 1 2 3 thamki ba se madu da lakse ba kanda akhoi yes lan haiba conflict haiba war haibti everywhere any country da legani any chaka da later manipur na first time nate manipur country khakta na state khakta nate mafam kaya da sikumba conflict aduga war natraga karigumba pamdaba mayam thoe tholasu land irang leiba kanda without this dialogue ko aina haning midi mira there shall be no solution or normalcy exactly aduna war lere khangna adubu war sina kaya kanarige kara impact pirige haibnina akhoi state amada leibanena dialogue peace dialogue this to the way whether it is correct or wrong whether it is through the
right channel or go formality whatever adu oigo waisnu ngasi akhona pambade please do start the peace dialogue dialogue amma hodabu yade without dialogue there shall be no solution or the normalcy or the any no kind of way to bring the peace and the harmony in our state. Okay, matang sida yam achobu question am thole is amaina haire aikoi gi lay conflict lay mi han re sunare mayam on both sides yamna mi malan thu mayam mange mi mayam gi punsi pikam nagre now dialogue ma da lay peace initiative ma da lay habani matang sida amai that 15 the Delhi dialogue tore that 16 the Manipur gi ekoi BJP gi MLA taraga mapanna India gi Prime Minister Narendra Modi di even chithi ma da haiba wafam si amai do ofam pudu pudun laksage security force deployed tawba khaktana Manipur gi rive issue si lotion ba ngamoi resolve tawba ngamoi aduga Manipur gi conflict si makha chathaba taragadi maduna amugana semdok pa ngamoi da ba semgot pa ngamoi da ba fibo mama lehugani habi wafam ni matang sida makoi demand tawri baje Manipur gi chief minister resign to bujina Manipur da shanti thamnabu gi lambi da kumang choksulakani habi wafam ni kari habi ni adune masidi kasai peace dialogue to haure padu makha tana toina chathabiyo haibase first thamjage ani subada yes moi ge peace de haiba mayam do adudi central government da hoji BJP na pali aduna adudi BJP gi higher authority na moi wisdom da decide to buduni adudi de akoina yamna haininga interfere tawningai go involve tawningai later bro whatever mi tara no waigera kun no waigera peace gre haire adudi moi gi BJP gi higher authority party gi leiri let them decide maram di peace talk to show BJP central government na hoji paliba BJP gi party na lead tawraga or central government na lead tawraga peace dialogue to sinjabane haijari bako aduna moi gi party gi manungi wane adudi aduna whether they will change or not it's up to the hands of the higher authority of the BJP party aduna adumaina lay aduna sinthokunu haibaga hoji present situation conflict aduga peace dialogue sigade aigi wakhanda de amu mari yamna leinadre because 18 months kari tawraga lay aduna 18 months se pura kari gi sinthokte singe harade no sinthokterabnena hojikti ai wakhanda adum ai wakhane go ai opinion da yam lubase karimba peace kharama lambi ama yaktringe da haudringe da madugi potu laktringe da leadership sinba khotpa haibse ai wakhanda de party gi manung do so achawba masina maram oiraga ko akhoi gi conflict ta akhoi gi somgi government da state ki minus point chaka da basu ui aduna karigumba road map ama sem khar kanda hondo honjin tawrosu ama phaba aduna taradi mi amana lairinge da hodoki wo poche madugi solution ama laitadana mi amana eta sila tawaise akhoi gi patana chaba haibudo tasa taba haibudo adugi phifam da su lei aduna idi pc khra chathare haraga kidang number sila pu kanda central government da leadership change to boto da moigi policy da wisdom da leire adu hoji gi janjar si de peace dialogue su hautri langkan kapna ri ko adu da tawnari ba phonari ba si khidi khitang khoyana ba hagdra maite londa go maduki pot kum no wedubo adudi moi gi party ki natra MLA kari basingi pot leire aduna moi pisala hare pisan budo accept togera toroidra action oina panthogera panthore haibudi BJP gi higher authority da lejabanina aidi maduka hojik present Manipur gi conflict situation siga kitang mari leina dabra lan sigi chathari base yangladi madu khatang thaidokpada chakhibra haina aidi lawe okay amai Maitei Kuki peace initiatives any things they going to peace scheme moving the higher up in the peace initiative in a lotare adubu housing say what next from Delhi dialogue tagi yamna visionary or statement among a city hijack from Delhi dialogue to Imphal dialogue se kam kala khadagi sid karigumba peace initiatives se lagta ragadi definitely Imphal it is the state capital so all the legislature of the Kuki community should come down to Imphal aduga Imphal da wari sanabagi stage amadi lakadabuni ba mai Imphal assembly da punna phamaga na Manipur issues me ama resolve tawnabagi khongthang logolakadabuni so Delhi dialogue to Imphal dialogue ki steps singja amagi yeng da kamai wi Miraj masigi factor se hairo diko ojik akhoi leiri base yes BJP na MLA je majority ni aduga JDU ki MLA khra leiri
khara di sonda changkhre NPP ki MLA chu mapung phana dum lei aduga independent khara yauri NPF leiri aduga asai gi Congress na opposition da oina leire MLA manga khaktani ko adugi marakta MP se ani ni handak nauna ani amu honge mamang da ani leirame ko aduga Raja Sabha yaurodi ahum ni sumaina kuki ki MLA se tarani ado moi di leibi adadana imphada leibi adoi ki mai lo pham da chakre hairase ni ko leiriba MLA 50 se aduga MP ahum se sididi kuki yaudi aba nagama maite ani ni haba ko ala hojina na hangliba question du da aingon da yamna brief hoina answer piro hairadi ko Chief Minister se tongana thamlaga is mina pamra pamdabra kuki na yabra yadabra du na tongan ba chapter ne but since he is the Chief Minister he's the head of the state now ko in government the day koi governor lai ko dubu governor na constitution of head ne adubu sigi legislature da executive body da haibatare ne ko government the day mana Chief Minister head oina laibne ba aduna mabu pamba pamda de aduna politics natraga tonganba idea game amada chakre adu ngamningai hongai bisu within the party the lay aju Congress se opposition ne Congress ne yade haidana support of the only Congress 5 MLA khantani ko aduna lothol sin mabu hongba de pangani le leitre ba adu ma lothok to ba ide within the my party the lay re ba ko adu party to the mana ngambagi control topo mana ngambagi mana majority oikibeki ngasi phaboda som lakpane aina id loge ba ko politics kai no khoi gi ideology da ngana radi adu di my party dang sai haibdu du di tawna ba wana adu mana ngasi phaboda same tawba sidi party to the mana support to yambagi ne haibagi akhoi di lawjagani haba adu nojin dang na haiba question to the lakcharadi mase yamna haining de adu yamna positively or indirectly haige ba ko nana hajari ba mak ado kuki gi MLA tara du tongana thamlaga MP ahum yauna aduga MLA yankhai se yauna ko moi gi mathau tawde moi thabak tawde homework tawde moi homework tawde aduga conflict resolution kari no je khangdre aduga peace purak ningai se moi my own my own kaino amada kariya sira leader amagi natraga mayam gi mandate lead presenting among waina manipur gi idea of manipur natraga manipur sida asikumba khana chena ba thoktaningai masigi hana hanjaningai peace and harmony natraga peace and restore normalcy leningai gi da MLA singse kana mat ro lo de mathau lo de tawdre hai kanda haiman loine khale mase haiba kanda saugani kharabudi tawramba tawai se asidi mina instruction tawraga government adu tawro haina haiba kanda khakta tawgadam nate aibu MLA elect tawkhrebade I have right aigi parent to the aigi tenor the day I say MLA amane I wait aigi duty oigra mathau oigra oidra manipur da state da shanti leningai aduga madu thoktaningai phataba thoktaningai sidi he is the responsible person haiba miras ko aduna hoji kamana mathau tawdabra ai sengna haige ba ngasa chief minister du tawana thamgro moi minister MLA khara yana de habuna tawana thamgro ado hoji ojaranjit MLA na tawri haiba se di as MLA gi responsible amagi yamna chawba significant tamjaninga amadi we aingon da hairo di support gi party gi wana tabago asumaina tawdana hoji ai chingi naga gi hana palasoi to sawe MLA yankhai haire gi abago MLA yankhai se ngasa haire MLA mantri tarana kya chief minister na lead tawraga cabinet se tarani thoine remaining kaya isara 38 ko kaino lairi sidi ha lairiba MLA singsina ko kari initiative lawrage kari tawrage ngasa haiba kuki da khangde amada khangde madu tawgunu madu tawgu akhoi punse maitegi MLA de so maitegi stakeholders sing de so maitegi kyan ta da ba mi oirosu nataga kuki gi kyan ta da ba mi oirosu lan tawba mi oirosu moi kadai da challaga khollaga mission tharaga go filler tharaga nataga akhoi gi goodwill mission ama oina kadai challaga handak manipur gi iran se da roll lawrage mai adom lerega some other chief minister na khara kaw meeting tawba natra government adu tawro haiba kanda tawba adugi scheme khara laraga smaini yena se haiba kanda thorok pakhakta ne tasana haige aduna nangna haiba answer do biro hairade aikhoi gi MLA singse mathau tawde hoi minister di destination leramne na magi beyond khara limitation magi area khara bound tawba leram bayai
Hojik Nagagi MLA mayam sisu more chapaya de have the latena. Chua champu chapaya de have late. Kapopi chapaya de have late. Mohona so a chauba mission goodwill mission ama when a chalaga. Wari mayam do sara government the purapaya now. Chief Minister ga haipaya aduga high river Chief Minister na government do na shoibatara de mosu wangang bayana. Mem shoibane say somda santana haibudo. Akoina sit also in the high. It's no cookie sing so smile high. May take sing so smile do government yadabani manato the yadabani any public the putona. Public the putona. Adum say MLA digi, Mang Mkai digi, MP Hundigi, Karimata Tade. Karimata putote idea lateba. Akoi high river, akoi social activists kara, say so kara leaders sing voluntarily. Akoina amada chalaga tawraga simai tawne smai tawne si tawdi phagne idea mayam se puthoga ngangbo waneba gara pesi tamgi MLA chingi MLA kana mamang da thalaga ai MLA ne asu oiradi ai no tawgani aduga smaina mana laladi noina laladi ai yaroi ani kuki ne su chaiba ngamba kana lege mai tay da kana chaiga da bani aduga government soibra noina adu soiradi ai resign tawgani ai support tawroi haina open da tum chasena Adugumba Miras role say Kanasu low de homework to the Harrison. Homework to the Harrison. Yes, your role low there. My the political development that my opinion and the observation there. I sometimes housing live public concern to me. Miam Sida Yam Chong Chingnava, the Charang of Power Rivazi, housing 19 MLA ruling group taking 19 MLA na Chief Minister Shinto Papa may have a give from Simadi Yamay sing. The Wudabu Masida, a quick signed over the Yahweh Harriver, members sing Masi Minister Yona, Makui Amana media denied within Tongan Bofum Masi already in the public domain, national media, in all the national media have a India top media oration may am the Luina Tamaba, public domain Tamaba, widely published or widely reported or letter Makani, Masi Kalamtan denied or we are Matang Sida 19 MLAs in the Manipur Chief Minister Shinto having work from Kana Eco Center people there. Aduka Timzi am strong way. The MLA Minister Yauri, then Speaker Yauri, Masida, Aduna Yam strong way with Timamo Oiri. Aduka Nakala of the Manipur Chief Minister Hojuji Delhi the lady. I couldn't reliable sources in the Pangba, Paugi Matuna Hoju Popuina, Manipur Chief Minister, the central leader Amatana among the CM resigned to Marili, the Wolf of the Funto late Hadana Pali. Amasung Hojuji Rezuzi Amadi, I couldn't think carry I could give BJP central leadership secure Hoju Unabagi Kontang Amasu, Hoju live one the public sang the river sea, Manipur Chief Minister Sin the Pagi Kontang, Lakadra, Nadra Lawidra, having Wangsini. Amay Delhi, the Hozik lady, political theatre, Manipugi political theatre, Amadi Delhi, they am chow Hozik lady header. Publicly Masiki question, Masiki Charang was there, may Kamain, we have a political departments, Kamai Lapa if you Miras, say 100 Sukra Haire, Maseti. Amarom da CM Mohina Lotopio Haina Tawe, go, Tawe, Taude, Haribasidi, present Manipur situation, peace dialogue, idea Amarom the Marilena de. Aina Tamjaning with the go. Madam de, I hijack CM Loto, I basic a hanbanate, Hakum Sugo, Sikumba, propaganda room or Duga Lotopio in Una Kotana Mayam, Lotokani, Adutogani, and Liaba, so Lotokeba. I don't like to say Hijabudo. I see the PJB party issue ne, agenda ne. Moigi playground the Sanabo Port never. But see the PJB within the PJB party da. Sanabu potne adu di moi majority yengera akhang hising yengera moi tawna jasnu. That is the tug of war within the BJP party. It is not related to the present situation and the political issue of the Manipur state. Aina haining with the mirage go. Aduna aina haining with do moi yaning de haina thangal le haire pautaye chume adu di ngasai higher authority ki the lere adu higher party politician amo wena higher authority the kanana tinaba hai kanana convinced over hai but the chakrni adu the ila logic ni ko todo bo wesi 18 months 19 months farani bisida ko kari tawraga leramge kari tawrage hai bu question du ne ko narang nahan hakum gi issue ga hoji gi issue di tongan badi leitri abo aduna ai dai badi ngasi tawbu potu ngarang nahan tawrom ba yadra ko adu hoji tawre haire Tawado Lotok Tapa, Moina people accept of what the Bududi, Aquina Chume Chumdena, said Aina, Aquina Pontopodi Chumla Royabako. But I ba MLA do same party MLA Nehabako, or party Aduna, Moina a higher authority sing the Hena convinced of Haiba,
ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯋꯥꯠꯑꯦꯚꯔ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯠꯀꯜꯂꯦ ꯃꯤꯔꯥ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ ꯂꯣꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯑꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯎꯅꯕ ꯉꯝꯂꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯃꯦꯅꯤꯡ 19 ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯗꯣ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ NPF ꯌꯧꯁꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯁꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯜꯂꯣ so this is the political game or the party that tug of war within the ruling government haiba tare okay yeah aduna hojik aina loisanbada lapchaningdi conflict resolution se khangba tai where there is a conflict there should be a conflict resolution madu khangdaradi yaroi aduna ngasai masidi hojik ki aina hainingbadi aina yek chabal leite hojik 19 MLA na minister kaino yauna CM Shilo Shinguno haibadudi madudi let them do whatever they wish but whether it is it will accept or not haibadudi it's up to the hands of the higher authority exactly yes but aina lakchaningbadi what are the other MLAs now 19 nataba BJP ki MLA di 19 khakta nate aba apart from that another 19 MLA mu lere aba ruling the go support tori ba mayam sena hojik kadai da amu chakada kadai da lebli habisine aba hojik 19 MLA na yade hairaga remaining MLA 20 henbudo madu singduna amu yae hairam batarade kadai da chakadabano aba ado aina haijaningbadi maduna to makhoi family gi problem ni aduna sinba sinda vibe do de moi akhoina aina hairaga ojana hairaga congress na sinbiyo haira singadro kokomina natra UCM na sinbiyo haira singadro no adugi political de adu lakte aba aduna aina abinga se related oide haibudo hoje akhoina lakchaningbadi each and every MLS mogi homework to do karino haibudo aidi tahoninge aba okay it's an every MLA mogi homework yes madu tobu kanda ne madu tobu kanda situation su peace dialogue su mapung phagni madu tobu kanda nasai gi CM da public na ya de ba pizza su lakadabani but until unless if the MLAs are silent spectator then nothing will be changed nothing will be come out okay chini okay